Mayong adlaw Sugbo and the rest of Central Visayas kininausab si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency Region 7. Ug welcome sa another episode sa atong programang Kapihan sa PIA. Karong adlaw makauban nato si RD Frederick Amores sa DICT Region 7 o Department of Information and Communications Technology aron hisgutan ning mga programa nga ginabuhat sa ilang ahensya kabahin aning network infrastructure and internet connectivity. RD Amores, mayong buntag kanimo RD, sir. Welcome again sa atong programang Kapihan sa PIA RD. Rob, good morning. Good morning sa tanan natong mga listeners and nag-view ani sa social media, no? It's always a pleasure to be back, to be a guest sa Kapihan sa PIA to discuss some of our programs and projects that are for our citizens and for the community as a whole. Okay. Salamat sa invitasyon. Okay. And also, I would like to greet po sa atong mga followers and viewers na atong programa and also sa atong mga media partners no nga gatan-aw ni atong programa. Live data karon sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Okay. RD, before siguro we officially start sa atong programa, RD, like isip katahuran lang sa atong mga viewers, mga ilamig a very short opening statement lang gito ninyo, RD. Okay, first of all, I would like to introduce our agency because our agency is one of the youngest, but not the youngest anymore with the other new agencies coming forward. But we're one of the young agencies where we just celebrated a little bit over 6 years since we were na-create o na-pirma into law the charter of the ICT. Our mandate is basically to be the ICT arm of the government in terms of the services that we provide in terms of ICT related matters such as connectivity, digital infrastructure, capacity building in terms of the digital space. So, siguro sa brief background of our agency para masabtan ang sa atong public, sa atong mga listeners kung saan ang ICT. Okay, thank you RD. RD, karon is kabalo magitatanan nga ang kaning internet connectivity or the access sa internet connection usa ni sa mga vital gyud nga mga panginahanglan especially karon nga environment nagka-evolve and then nagka-transform ta into digital kaning atong digital transformation na and then karon pod an experience na to karon RD kaning mga recent climate challenges na to nga nakaapekto ning atong kaning mga sa internet connectivity na to. Unsay sa inyo ha RD sa part sa DICT unsay mga efforts and mga actions siguro nga inyong ginabuhat? I'm sure ubay-ubay mo mga programa diha sa inyong agency siguro to make our network infrastructure more resilient RD. And then siguro to prevent social and most importantly economic loss. I'm sure na may daghan nga mga actions and efforts diha sa inyong agency. Unsay mga kasagaran ani RD? Kuan kina nindot kina nga pangutana Rob kay mausad na permi ang pangutana sa kuha sa atong mga amigo, mga amiga nga in this day and age connectivity is very important. So for us to be resilient, manang term na buzzword karon, resiliency of networks, kay as we experienced in Odette, when Typhoon Odette hit, we were down for quite a period of time. So that can affect that. With everything karon relying on the internet and the like, daghang mga negosyo, daghang mga nag-eskwela affected. Even now with online learning karon nga gi-practice as a result of the global COVID issue that's affecting the world. So there are many ways to make it resilient. Number one is to be resilient, there will always be maayo gyud na daghan kang option, whether it's wireless, wired, daghan kang channel so that kung maputol ang usa, napay backup, di ba? Usa gyud na sa key elements in making something resilient. There is always a backup. No? Mao na siya ang importante. So, how do we do that?
Then we encourage our providers, no, the telcos, to build more infra so that dili gid sila tanan madaot at the same time. No? Now, the second part of resiliency is to ensure nga di gid ma-down in the first place, right? Kana di gid sila matumba. So one way of ensuring resiliency of networks is to ensure that infrastructure will be more resilient. So what is one way of doing that is karon na-affected gid atong network kay daghan mga poste na natumba, di ba? So dili lang ang internet, even kuryente, no? Kay magunsa man ka internet ko kay kuryente, di ba? I think that was the challenge, right? So you need both. So one strategy that we are looking at the RDC level, kay I happen to be the chair also of the ICT committee in the Regional Development Council 7. In fact, as a side note, murag kita naman ang RDC diri sa Pilipinas nga naagyo ICT committee, no? Pakita nga how important ICT is in Region 7. So usa sa among na hunahunaan nga strategy for resiliency of networks is to encourage our providers to bring their cables underground, no? Both for power and kanang telecommunications. Why? Kaya kung underground na siya, di na tumbang poste, di na matumbang poste, di na mawa ang imong connectivity and imong electricity, which is very important. No? So ang iyong nun, gamay na lang. Ang iyong nun, kana na lang madto sa mga balay, kanang madto sa mga building. So, but the most of it will be underground. Dili na kayo siya ma-affected. Because normally, cables that are built for underground is always waterproof. It always has the tensile strength to withstand maybe movements in the earth. So I think that would be a good solution. The only challenge is mahal sad na siya. In fact, if it were cheap, kanang lugi na talaga ito gibuhat. No? In fact, I recall ang Cebu City nato yung ordinance unta nga pag-underground sa mga kable. But the challenge really is the cost. So keeping that in mind, we are working on a proposal as a policy for in the RDC. Hopefully, ma-take up na mo in the next committee meeting para ma-present na mo hopefully in the full council with the new RDC in place. A policy on having shared kanang conduits. No? One of the most expensive components of laying down fiber or even power lines is ang civil works. Kanang paghukay sa daan, magbubuon ng daan yan, i-bury nimo. So what we're proposing is na maghimot tag common conduits. Rag nanabay channel ba nga, ibutang niyo mong kable, di na ka maghukay, dali ra siya mataod. So it will drastically reduce our cost of laying down the underground facility. So we're working on that. Hopefully, maybe the next time at tayo occasion, Mr. Yani, I can present already the final policy and explain the policy. But right now, we're working on something like that to really encourage the moving of our cables from up in the air down. Also, as an added bonus, it will make our streets and skyline more beautiful. Kaya wala naman tayong mga spaghetti wires, no? So, malimpyo na ta. If you go to places like the IT Park or they have moved underground their cable, it looks much nicer. Why nagbitay ng mga kable. And it's also much safer, I guess. So, I think that's what's important. But of course, I know this will not happen overnight. This will take time. Kaya kano yung trabahoon. But we hope that in the next few siguro years, we will be able to accomplish that. No? And one of our additional strategies also is to talk maybe with the DPWH na i-integrate na ng common conduits when they build new roads. No? Para apil na siya. Di na siya separate na buhaton. That will probably lessen the cost of doing so. So I guess what really needs is we get everyone's buy-in, the local governments, the national agencies like the DPWH and of course the ICT, to work together to make our systems and networks
both for power and telecoms more resilient. So usa na sa among mga gi-hope, gihandom nga ato nang ma-achieve at least in the next 6 years of this administration. Kay parang dako kay ng accomplishment if we can do that. And that would also siguro lessen the cost of internet and all that. Kay ang civil works to do so will also be lessened man. So mo na siguro ako na ma-share for now na strategy na among kuan. Yeah, amo ning i-propose sa full council maybe for support, no? Maybe we can even have a national policy on this and isugdan nato dire sa Region 7. Nindot jud kay siya nga idea RD, no? I mean plano nga like katong imong gi-mention nga underground facility kay I think it's kung mahitabo man na hopefully kay of course di man ni siya madagyod overnight, like it needs elaboration or kanang pagkahiusa gani like sa inyo sa atong LGUs and also to our telcos, but hopefully if ma-realize na nato nga plano is nindot jud kaya ko siya like katong imong mga gipang share ganiha nga mga unsay mga benefits gani and advantage nga mahatag niya kay I think RD sa other countries sakto ba RD sa uban nga mga countries nag underground na ba to ilang mga like mga cables ilan nang gi kuan sa ilawom ilang kaning mga Yeah, that's a very good point. No, in fact, I forgot to mention this earlier. Because I'm today friends nag-research no from other countries. I asked our friends from the University of Maryland in the United States to conduct a study on kanang underground cabling, no, and to share some experience sa US, no. They granted my request and kani wani cost ha, wag ni cost to us. Wala ni ang cost ni hangyo ra sa to mga friends. So a research team from the University of Maryland conducted a research into kanang mga policies on underground cabling and naano sila draft which we are reviewing and hopefully kung ano to'y final nga version ma-share sa namo no para kuan. In fact, one of the very interesting policies they have in the US, they have what they call a dig once policy. Meaning kausara ka mo hukay sa daan. So everybody has to use those conduits. Dili na nga magbinagsa o kanang hukay ba kay isa po telcoan magbungkag siya magbutang si power company magbungkag butang. So instead of doing that several times, they have a dig once policy, no? Which I think is very good for maintenance of roads. Kaya usahay mo man na atong reklamo sa atong citizens na nain hukay pero wala tarunga og pabalik. May nang nindot na siya, kausara siya and okay na, di ba? So mo na siya ang kuan usa sa mga and sakto ka na this is being done in other countries, no? So it's about time we also become follow global standards in how we do things here in the country. Ako usa sa nga butang nga ako nakita ni RD like kung mahitabo ni siya kabalo man ta nga ang Pilipinas kay mahog nga daghan moagig mga bagyo inana like presente lang katong Odette kung mahitabo na ni siya so dili na ta mabalaka nga kaning usagod nga mga apektuhan kay atong mga gi-mention nimo ganiha kaning mga cell sites gani nato mga tumba so once ari na nato atong mga cable atong mga underground so kato nga worry nato mahug matangtang nato siya which is advantageous gud siya siguro. RD yes RD go ahead. Mudungag lang sad ko nga while it is true kay na di man kita maka-prevent na ang ginay mo naysayers no mga distractors. Of course this will cost some money pero the way I see it kung every time magbutang kag ayuhon nimo nga bagyo sa tumbal sa tanan ayuhon sa nimo ang imong total cost of 6 years of sige bagyo nga sige katumba that's more than what it would cost to fix it for for good, tarungon yung ayo nga di na siya matumba. And ang ako nakita, ang cost of business, no? Imagine, one of the drivers of the Cebu economy, in particular, is the IT BPO sector. So imagine kung mawagtang na sa kabuuan, how much money we're going to lose in terms of business economic opportunity. So that will also help the economy. Kanang
for us to survive. Okay, mao gyud ang problema sa diri kung down ang power, down ang telecoms, patay gini mga negosyo that relies on those. So that would really secure our economy as well nga bisan pag nainana the next day 2 days after banhaw din itong mga negosyo atong mga revenue centers no? Like the IT BPO. Sakto gid RD. Murag kung in layman's term pa maingon siguro nato nga 90% 80% of our life atong gidepende sa kaning internet gani kay murag every action or halos tanang lihok na toron murag connected na sa internet connectivity like atong ginabuhi so murag ang kaning butanga atong kaning in improving our network infrastructure and our access to internet one maingon gyud nato nga usa na sa pinaka importante gyud nga panginahanglan siguro especially karon nga atong economy mahugman nga kaning developing or especially booming na atong mga kwan karon na mga ni naabot nga mga nagalain nga mga kaning mga negosyo RD nga kinahanglan nag internet connection. Maas lang pod nako RD diri sa Region 7 RD sa Central Visayas RD. Ubay-ubay patag mga cell sites RD. Pila kani ka buok RD. Oh. Daghan patag mga kuan diri, mga atong mga towers diri RD sa pagkakaron or atong mga latest na nga mga towers. Actually, relative to other locations, daghan-daghan man sa Region 7 mga cell site. No? I just don't have the actual physical numbers with me right now. Pero ang challenge is, while daghan tag na ay mga facilities available, ang iyang location mo also a challenge. Yeah. If you do a mapping, a heat map, kung asa na yung mga cell sites, and then naatay pili na siya buhaton, maybe one in the future episodes I can share those specific details. Makita nimo nga most of the cell sites are in the population areas or in the urban areas. So daghan area even in Cebu na yung mga blind spot nga bati gyud ang signal or wag signal, no? So we still need a lot of work to do so. Now, the other problem is, and this is related to the first issue we tackled, most of us rely on mobile internet. Kanang internet gikan sa telepono. No? A vast majority of us, you access the internet through our mobile, not through a wired connection like fiber. So, kung mo down atong mga cell site, nagitay challenge no? Sa atong as individual users, not the corporate or business users. Corporate or business users usually naka-fiber na sila kaya dako na sa consumption. But for us, we rely so much. Even sa tong balay, most of us will not subscribe, which that's the reason why congested ang atong network. So bisan pag sa balay or sa opisina na pwede kita ta mag-internet using fixed line, which is actually cheaper than kana wireless. Kaya di ba? Kung wireless ka, you're paying by the data. Di mo na unli, no? Unless na kay taas pila ka gig of data that's transmitted in the phone. No? So it is not very efficient in terms of cost. Whereas kung nakasabalay, di ba? Kung naka-fixed kang wired na network, wala man na siya normally limit, you can stream, whatever. Okay, kable man ako mag-capacity. So, mo na yung second problem na to, na congested ang atong mga even in the urban areas, ang ratio can go up to like 4,000 subscribers accessing one cell site, for example. Which is, I think, too much. Ideally, if we follow other ASEAN countries, maybe we should bring that down to maybe 1,000. And in Europe, I think it's as low as maybe 100 per site. So we need to develop more and decongest. So two-prong. Decongest mo, balhin sa wired ang uban, and hopefully with a more resilient wired network, that will happen. So that really na kay traffic ang atong network, no? Itong wireless network. Pareha lang na sa Manila, sa EDSA. Dako kay ng EDSA nga road. Pero sa kadaghan sa nagamit sa EDSA, traffic gihapon. So pareha gihapon na siya ana.
So we have to move some of our consumers to a wired network as much as possible to decongest it and build more infrastructure for wireless so that ma-meet itong demand sa katong wired yun ang ilang mga connection ining mga cell sites. Kay usapod sa mga mahog nga marag challenge na to RD or mahog na concern kay as kita sa kamo sa DICT ang agency padayon nga nangitag paagi nga maka-construct maka-build patag more cell sites but naapod tay kani ganing gitawag na to nga RD like kung asa nga area na ay ang mga tao diha na gani murag doubt nga murag kanang na ako noy kung na ako noy ang cell sites ko no maka-cause ko no mga inana mga butang mo sa nakapag-worry nila ba unsay approach nga gibuhat ana RD sa or unsay giunsa na nato pag-deal ana sa DICT RD nga atong mapasabot nila nga ang kaning cell site so murag i-debunk geto na to atong mga ilang mga pagtuo nga dili gani tinuod nga maka-cause kuno something nani ang cell sites na to RD. Yeah, it's a very good question. That's still a continuing challenge we face, no? For some reason, I hope atong mga naminaw karon finally maputo rest na siya nga issue nga kanang mga cell site dili na siya maka-cause of cancer. Na ay study from the World Health Organization. Ako di man ko doktor, I can only rely on the statements of the appropriate bodies, no? From the DOH and from the World Health Organization, they have said that dili man na siya maka-cause of cancer or at its worst, wa may conclusive na evidence nga maka-cause siya cancer now. To explain na a little bit para scientific no kay para masabtan gyud kana man gong mga tawag nila radiation supposedly from this, there is always radiation all around us. Even the sun has radiation. Mabita na kung magbuwad ka sa init, hindi mo body type nimo dili tayo anad-ana, you can get skin cancer and all that for exposure from the sun, right? So, ang kaning radiation, ano yung duha ka type? Kanang ionizing o non-ionizing. Kanang ionizing, mo na siya nga maka-cause of mutation sa inyong cells. So, mula kung sa pag sa salida pa sini, ma-mutant na ka, mo na usually, cancer cells are normally mutated cells that have been exposed to certain things, no? Like radiation, kanang ionizing radiation. Pero kanang sa mga cellphone cell site, non-ionizing man na. So therefore, di na siya makausap sa inyong cells. Therefore, di siya mag-cause of cancer. Mo na siya ang scientific nga explanation nganong nauna. So kanang mga story usahay no di man kita maka escape nga naay mga lugar nga uy naay mga 30 na cancer anong lugar ra niya na timing nga nasa cell site sa dul sa gining cell site diba so kana tawag ana sulagma lang na timing lang ba pareha bitaw nang na ako'y nadunggan na lang kung mao na siya ang logic nato ang kanang hospital makapatay kay daghan man hospital katambal pwede man tanan ma-cure di ba ni uban they expire sa kuan so doesn't mean yung hospital ang cause sa death di ba just happen sa patreat sila na to so wala na siya basis ng mga storya nga kuan kanang maka-cancer na in fact as I would always like to tell my audience, no, when I'm interviewed or when I'm talking at forums, ever since I worked in the government and mag 20 years na ko, my office has always been beside a huge communications tower. No? You've been here in the office, nagimidag kita lang opisina sa DICT and its precursor agencies, nagimidag ko ng mga tower. So, kung tinuod pa na dugay na tapo patay, also the employees here so kana is a testament nga dili na siya tinuod. There are other causes for cancers but definitely it's not the telecommunication. Sakto gyud RD. So hinaot no sa basig natay mga sa atong mga kuan ron viewers nato ron mahatag adto katinawa din yung mga impormasyon nga inyong gituhuan sa gisulti ni RD so dili tinuod nga maka-cause og cancer ni atong mga cell sites kay kani atong gibuhat ang efforts ron ginabuhat sa gobyerno especially sa DICT
para ra pud ni sa kaayuhan nato like to improve our internet connectivity, our network infrastructure siguro, but overall in general hatagan ta og kaning services kani in terms of kaning internet access ma-improve overall in the country siguro. RD, akong nadunggan part RD, aside aning inyong mga efforts in kaning network infrastructure, usa pod sa inyong mga flagship program or project kaning gitawag nga kaning free wifi ninyo. Mangumusta lang mi RD like unsa may status like a quick kuan lang mahog lang unsay update na to sa ato ang sa akong mga nadunggan RD ubay-ubay na tay mga na-installan og kaning mga sa ato mga free wifi projects. Unsay latest status na to ani RD? Okay, kanang free Wi-Fi, just to explain a little bit, kay we believe that, maybe not everyone has capacity or access to have a subscription to the internet. So, and daghan man government services that can be availed online. No? Yeah. Pila ka ng mga opisina nga nanay mga portal nga like perfect example, mag-apply ka o renewal sa imong driver's license or sa imong passport, you have to go to a portal and book a schedule or take the online exam, kung like sa driver's license, for example. So, kung kay internet, pwede ka moadtog mga free Wi-Fi locations. Usually, this is found in mga terminal, public plaza, sa munisipyo, sa barangay halls, so that you can use the internet or even in places where you need to access some of this information. No? Now, kanisha, over the years, we have been shifting our strategy with this the best mechanism to do so. So, usa sa amo nakita na importante gid kaayong strategy para ma-implement is mo partner with local governments. Kay mas nakibaw man si LGU asa gyud maayo butangan o asa ning facilities ba. So right now we're working with a number of LGUs. In fact, balita siguro ni the next few weeks or next few months ang launching offhand nami discussion with for example Cebu City, Dumaguete, and a host of other local governments, provinces as well, to partner with the local governments, be it the province, municipality, to provide them bandwidth, and sila ang mabutang sa last mile kanang mga access points pa kay mas kibaw man sila asa na dapat maayo butangan. So we work closely with them, and so that more and more citizens will have access. No? In fact, our national goal is that we will be at least able to serve 70 million in unique users in the country by the end of this administration. Hopefully, ma-reach itong goal and even more, as we have more connectivity that will be provided. So rest assured, the DICT will be working hard in providing more access points, and since pila man ang LGU sa kanina project, so they will also be our partners on the ground nga makasulti, nihinay man ni or nadawad man ni para ma-monitor sa nila. So we believe in kanang stakeholder approach nga kay lisod na kami lang, di ba? The best approach is really get the community involved. So we are very hopeful that mudaghan pa gini atong free Wi-Fi sites across niya para kani atong mga foreign nga bisita or even our domestic visitors will have access, makapost sila the nice pictures they have in the region, no? So sila diri post day nila o daghan pang madali nga mo visit sa ato diri. So I think that would be a very good outcome for us, how the ICT can also help in the realm of tourism and promoting how nice our region is in terms of the places to go. Okay, nindot pa kita, di ba? Nakas nindot kay nga dagat or beach, picturean na post na social media. So daghan pang madali man ni. Sakto gid RD. Pangitawon gyud kani mga areas gid kung ang murag secondary na karon do mangita gihapon siguro RD og kanang nindot nga tourist attraction, but murag
mudikit na ang kaning murag ang factor nga access to internet connectivity sa mga factors kay consider sa mga turista. Mo ni nausab na gidron nga trend RD. Ikaw na nga, I was just in a conference in Boracay last week, and I noticed nga dito na free Wi-Fi sa beachfront areas, no? Because Boracay is a very famous tourist attraction in the country. So ibutangan lang mga free Wi-Fi. So kung pa-picture ka sa Crystal Kaya, kanang na viral ka. Kailangan magpa-picture yun na ma-post na yun kung na-ay connectivity in the area. No? So hopefully we can work with the local stakeholders here and ato sa nang mabutangan ng mga tourist attractions na to. Of course, important facilities like barangay hall, schools, of course, and municipal halls and other government offices that serve our public. Mas dali man ang maghuwat kung natay mabuhat sa internet, di ba? Sakto RD. Sakto gid no. So diri na to makita gid sakto gid RD nga kanang like sa imong gi-mention ganihan katong atong target kay at the end of President Marcos administration katong 70 million. So maho nga hopefully ma-realize na nato after 6 years mahog nga majority of the Filipinos nanay access sa kaning free Wi-Fi, free internet na to. So I think it's a very good nindot siya nga plano. Of course, with the help of our LGUs and other partners na to and also other stakeholders. Okay. RD, yes, RD. Dungog lang ko one more and hopefully hatagan sa means dako-dako nga budget. Okay. Magsugod man gud sa budget sa budget hopefully. Kay para ma-realize gid nato og tarong tong kaning mga plano na to nga okay. RD, I know nga napamantay mga like ubay-ubay pa ta inyong mga programs and services sa inyong agency but siguro we'll reserve it to another episode lang siguro kay napopost naman itong time ni atong programa. But before we end RD, tagaan lang ka na mong chance to give your parting message lang to our viewers and of course to the general public, to the sa mga Filipinos RD. Yes, RD. Okay. Salamat kayo, Rob, and of course sa PIA, no? For giving us opportunity to share some of our programs and projects, especially in the area of infrastructure. And ma-explain sa opportunity, ma-explain sa nako some of the challenges, no? Labi na ka ng perceptions on health and all that. And I hope na mahatagan na clarity sa atong mga naminaw, atong mga citizens diri, that the ICT is helping work out so that we will have more infrastructure na responsive sa needs at mga citizens. No? So kami diri sa DICT, we're really working hard to ensure that this infrastructure will be in place together with our, pwede man mahimo nga DICT lang, that this is in partnership with the private providers like the telcos, our local governments, other national government agencies, and of course, most importantly, our citizens, no, who are the beneficiaries of the services, and they will have access to a much easier way of transacting with government. Okay, mo ginay problem for me. Mo manay ingon even our past presidents, yeah, we should not keep our people in line, but bring them online. Mo man na ang tagline ko no, na from line to online para masulbad ng problema sa daghan kay tapok-tapok, especially in karong panahon nga naapan niya itong mga global health issues that's happening, so that we can transact with government at the safety of our homes and our schools or offices. So kana lang siguro, Rob, salamat kayo. Okay, no, RD, salamat po ninyo in behalf of our regional head RD si Mang Paitren yan sa PIA 7. Daghang kayong salamat RD for accepting our invitation nga mag-guest karong adlaw sa atong programang Kapihan sa PIA, no. So once again, Regional Director sa Department of Information and Communications Technology Region 7, si RD Frederick Amores nga nahimo na natong suki sa atong programang Kapihan sa PIA. Magbalik-balik sa sunod na sa Thailand topic. Naragid ni sila sa ang DICT pero mintigid dali ragid madaulan. Once again RD, thank you kayo RD sa paghatag og oras niya atong programa. Salamat sad. Okay. And that ends our Kapihan sa PIA nang hinaot mi nga aduna kamoy naputlo nga mayong impormasyon gikan sa inyong gobyerno
Kami sa PIA andam moalagad kaninyo sa paghatod og maayong balita. Hangtod sa sunod na sa natong episode ning atong programa, kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Sumayong adlaw, daghang salamat.